Vidite, da vam budem iskren, ako mogu biti iskren, nadam se. Sanja u komunikaciji sa mnom meni djeluje kao jedna vrlo draga i simpatična osoba. U neposrednoj komunikaciji to je moj ličan osjećaj. Da vam budem iskren, meni je žao zbog ovoga, ali ovo je bila neminovnost da ja učinim. Gospođa Džida u periodu kada sam bio odbornik i poslanik je bila inspektor kojeg sam najviše sretao na terenu i zaista je djelovalo da radi svoj posao posvećeno, revnosno i predano. To su činjenice koje sam joj rekao i uživo. I u neki mah sam sarađivao normalno jer je ipak glavni republički inspektor, imali smo jednu korektnu saradnju, ali kada sam na ovaj način dezavuisan i po još nekim pitanjima na pomenutoj gradnji koje se pojavili kada pričamo o Kurti, Murti i Vrelovodu kod Kurte i Murte, ja sam vidio da tu mogu biti vrlo često obmanut kao i u ovom slučaju i onda sam morao to da učinim. Ako ste vidjeli ispoštovanja koje imam, ja sam se trudio da manje spominjem prezime više kao glavnu funkciju, jer ne želim nikog na taj način. Ako ste primijetili ni drugu osobu iz prostornog uređenja, nisam htio da imenujem. Mislim da to u ovom trenutku nije za javnost važno, ti ljudi imaju svoje porodice, imaju sve. Dakle, lično čak, ali to mi je vrlo teško ovdje odvojiti nekad, ja s kim god se ovdje upoznam, meni ljudi vrlo često postanu dragi, ali ipak je moja dužnost i mene narod birao da budem profesionalan. Tako da vam budem iskren, naprotiv, postoji jedna ljudska i dragost u tom smislu, jer je to osoba koja poznaje, koja može postati jednu lijepu emociju ovako, i bio sam tu neko u izazovima koje ona imala tada na poslu, trudio da je zaštitim od nekih drugih pritisaka koji su postali u samom radu jednog inspektora, ali to moram u ovom trenutku sve radi profesionalnosti da stavim po strani. To je normalno u životu da neko bude na jednoj poziciji jedno vrijeme, da ne bude, to ništa nije strašno. Vjerujte, meni moji saradnici, da budem iskren, pridikuju što nekada kao čovjek iskazujem tu emociju, ali moram ovdje biti profesionalac i u ovom trenutku je tako.